believing for, तपाईले जे कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, whatever you are desiring for, तपाईले जे पनि कुरा इच्छा believe in राख्नुहुन्छ, Jesus. तपाईले विश्वास Believe in the word of God. परमेश्वरको वचनमा People विश्वास will राख्नु। fail, but the word of God will never fail you. The word of God will never discourage you, because the Bible says everything will pass away, but His word will never pass away. मान्छेले फेल खान्छ तर प्रभुको वचन चाहिँ कहिले पनि फेल हुँदैन, किनभने सबै कुरा बितेर जान्छ, प्रभुको वचन कहिले पनि बित्दैन। My wife, she had one problem. अनि उहाँको श्रीमतीको चाहिँ गर्भमा समस्या छ। 2 times she was pregnant but miscarriage. अनि दुईचोटी उहाँ गर्भवती भएर पनि We went to doctor. नानी भएन, अनि डाक्टर कहाँ And गए, doctor told us to do this and that, so many अनि डाक्टरले थुप्रै formalities, कुराहरू गर्न लगाए, blood test, so and so. ब्लड टेस्टहरू गर्न लगाए। At that time we had no money, अनि त्यति बेला पैसा रुपियाँ थिएन, so we stopped going for treatment. अनि हामी त्यो ट्रिटमेन्टमा जान छोडिदियौँ। And some of my people, they start telling me, now your wife will never have a child. अनि कतिले भने अब तिम्रो श्रीमतीले नानी बच्चा पाउँदैन भने। But one day I put my hands in the womb of my wife. अनि एकचोटि मैले मेरो श्रीमतीको पेटमा हात राखेर Me and my wife, we hold our hands together. अनि हामी दुवैले हात राखेर And we प्रार्थना start to believe Mark 11:24. गर्यौं। अनि मर्कुस 11:24 लाई विश्वास गर्यौं। And we start to speak and declare the words. अनि उहाँको वचनलाई बोल्न लाग्यौं। And we started to believe that my wife womb is healthy, strong, alive. She will conceive the baby, and this time no miscarriage. अनि मेरो भोडी देख्छ यो चाहिँ उहाँको श्रीमतीको पेटमा राखेको सम्झिनुहोस् न, कहाँ मेरो भोडी हेर्नु है। अनि हामीले भने अब उसो चाहिँ मेरो श्रीमतीको गर्भ पतन हुने छैन भनेर हामीले घोषणा गर्न We थाल्यौं। started to believe that we will have a child, we will have a child. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. My wife is blessed with a baby in Jesus' name. अनि मैले भने मेरो श्रीमती चाहिँ अब बच्चा पाउनेछ अनि ब्लेस हुनेछ, यीशुको नाममा घोषणा गर्छु भनेर हामीले घोषणा गर्न थाल्यौं। People say your wife can never have a child now. मानिसले भने अब उसो तिम्रो श्रीमतीले बच्चा पाउने But we छैन, believe the word of तर God. हामीले चाहिँ वचनलाई विश्वास And गर्यौं। guess what? The Lord has blessed us with a baby child. अनि आज परमेश्वरले एउटा छोरी दिएर आशिष दिनुभएको छ। Not only 2, but now we have 3. दुईटा मात्रै होइन, तीनटा। Hallelujah. हालेलुया। We serve God. We serve the God of miracles. हामी चाहिँ हाम्रो मिराकल गर्ने परमेश्वरमा We serve विश्वास the गर्छौँ। God who can turn around the things in our favor. हाम्रो पक्षमा सबै That's why I परिस्थितिमा have faith in God. परमेश्वरमा हामी विश्वास That's गर्छौँ। why I have faith in God. त्यसकारण उहाँमा विश्वास That's why I have faith in the word of God. उहाँको वचनमा That's why I विश्वास have गर्छौँ। faith in the promises of God. उहाँको प्रतिज्ञामा विश्वास Because the गर्छौँ। Bible says all the promises of God are yes and amen for us in Christ Jesus. यीशु ख्रीष्टमा उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा नै छ। Always believe in the word of God. सधैँभरि उहाँको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्। Faith is believing in the word of God. विश्वास भनेको उहाँको वचनमा विश्वास गर्नु, भरोसा राख्नु हो। Hallelujah.